Hopeson Adorye wo kwatisha sa online ya ye wosui obi anim se Hopeson Adorye wo kwatiye eti sabi bana mbeka se Samira Bawumia ne party mu boys de da wa bonte a Bawumia will be happy if so ba we no ni kunu kwatse no osofo ose no kwatse ni se obi di no a wo tu kwan ko US obi ko di no ba asofo na anware ni biem na wo se open wakof na wo de me yiri bamu a se de me hia wo I will crash you one time hogu me yiri ani mu ase no me make sure me say nsama be pepe ogroma sadi pa me say amabomudin Dr. Bawumia Samira Bawumia and Samia Uku Ebusia for like a week or two near dear Hopeson Adorye and then a Empress gift dear omo trendy panen sema na ekoso media no so nyina ne se Empress gift ya fa ne kunachi na asem ne eni aye nyan dada nyina no omumu bia meyi ano sesi ade Hopeson Adorye na mu aba ene won na ode aba no se eko e de Samira Bawumia Dr. Bawumia himself ana Samia Wuku wei eye MPP for Mesco aha let's talk ghtrend mo and first time I pop into a video I'm so subscribing I'm a click on notification bell also for the latest update not follow Facebook as let's talk ghtrend mo and TikTok so as let's talk church video I'm a for share any comment we are no e comment section ede amame ebusia TikTok ukopie mu wo ho no ma ene some page bi wo ho a Ghana Jollof still Osama chese obi ani ba bia eyesa account ni free ene omu main account ne eye Dr. Bawumia for 2028 na ne allegations nyina oka no eye about Hopeson Adorye ene ne yere Empress Gifty Adorye a woche mu se ye Hopeson Adorye kochi Empress Gifty a chesem se wonu obi da nse na asem ne eni ayenyan ene e be trendy wo media ne so perfect be 2 weeks ago die na nimguase na no aye den na bia na wontin nsem na wo de kotie kakra ebra Hopeson Adorye ene nra wakwachi ne yere Gifty Adorye se Kofi Wusu ebutu ne so a wo di no wo mo bedroom Kofi Wusu no eye be ma bia ono nso wo ne family ba omo soma no kobu petrol breye koto we breye ene wakwadi no eno na Hopeson eyi ne nsade bo Gifty asumu a Gifty de ne call Tesano police station assembly that Tesano police station se si a omo krakra na siesie ne se de be ya Emma bontene mama mfu ohunu enso ye hu yate ho asem Hopeson Adorye wo kwatisha sa online ya ye wosui obi anim se Hopeson Adorye wo kwate ye ketekete because wo ni MPP for ma bia atwempena pen wo ni NDC for ma bia atwempena pen enti wo kwate size de the whole Ghana wo na wo kwate ketekete pa na wo kwate ye ketwa aya no na nyame de ma wo a wo bo modene ama obey wa mani sika no de akoye ye ne to ada ne toy wa ye na nim ne nofo apompe no kwate ne bedru oba na se enuru ho nti obema obi adi no ena oba we se wutwa ne twe obedi ne turum ebi so oba we no no ne kunu kwate no osofo ose no kwate ne se obi di no a wo tu kwan ko US obi ko di no oba asofo na anware ne biem na wo se open wakofa na akofa ya so kwati ayese nkuruma na sofo no kura se bia ne kwati so no wono kura no Gifty se anso no na wo di ayese nkuruma no wase ama no kwan ama na kwaye ye ne to wo di sika ama na ode ya ne to ne ne ma na obi ni no na obi adi na wo se wakote no next time so enyansa na mo ama wo ye ja mo agimi dodo ebusia ensem no tie ensem a na kire se nipa na o tie account nechi eka obi private matter say ye no kre say nye no kre the one who see kano no na chese asem no abaye arehuye na no ana Hopeson Adorye anopotutu tu hihyehi we ode aba wo say onipa ko na wo tie sa account nechi no eye Dr. Bawumia eye Mrs. Samira Bawumia ana eye Samia Wuku omunim nipa ko nti no so ma won ne dia ene ono so de nsem a wa behia bu wade eni enyan nkwasi asem sa ye ti krom hanum na ye so makasa asem we me say go to that page and see me name wife pictures and what na tie nsem o moka sa wumbo dam a will you say those things will you say it eti sabi bana mbeka se Samira Bawumia ne party mu boys de da wa bonte a Bawumia will you be happy Samira will you be happy what ye mo nya botre da mo hwa de mesi anyina wo kromati obi anya obi awo obi anya obi a eti se wo be hand crofo se they should disgrace me name my wife me
I will not sit back. Safa manyame no. Come, ebini makwemu. Me okamia, me yo. That's my. Mo bodam wo hu. Obi atena se. I started from the scratch. Abedi. Aba be do some pempensu yi. Na wo ti honom na wo kan kwasi asem ne mo asem. More people, boys, ya muni nam sui. More. Eya nam hu kra Misri. Eya nam hu ya Misri. Sadi we ya me Dr. Mahmoud Bawumia. Mrs. Samira Bawumia. Ana Samia Wuku. Nipa miensa kiwi. Take note. Others be join later, but these 3 people take note. Semwa ye mo adwene say me ana mo de be mo ya. Look, Dr. Bawumia, make you go campaign one. I don't want to have a program with you. You need personal program. But I am saying this with seriousness and pain. Eti Dr. Bawumia say obi beka say oyire Samira man for nene de da. How will you feel? How will you feel? Ishaku, let me block him cry before I continue. When my wife can was say 1 person my life. So, how will you feel? See a Becca. Me go for biaso me komeko mami. Me am komeko. Etina me say Dr. Mahmoud Bawumia, Samira Bawumia, and then Samia Wuku take note of today's intro. Because in some of me be biegu hono. It will shock Ghanaians. Number 1, me Hopeson be a politician. Me yire a politician. Number 2, my wife is not contesting any election. Number 3, I am no more MPP member. Take note of this. Now, Emaya bi omo say omo na ye Bawumia for president 2028. Oko TikTok a omo ye Bawumia. So, omo say Bawumia for 2028. Bawumia for 2028 no, and omo hide behind. And omo de meyire enemy and as you me ubetima di matem 20 years. I don't care. Me fa na o de meyire bamu a hey said you be shia wo no, I will crush you one time. Mujina mohu for the past 3 weeks every day abranti awo kanisa baba obi oy MPP ni no loyal ladies. What they Ghana politician be nyemoye. Sade no nke dia warija ye kra bre politician. Ana politician no dada na ire se omo ya abortion. Ana watamo no de wakoto UK. Ana wote hodom na wo se ubegu nkrofo ni mase. Hey. Madam, you steady. I have what it takes to make you miserable. I have what it takes to make you miserable. But my share for the past 3 weeks, many nkrofo bebre akasa wo Bawumia camp. Omo pay deaf air to it. It means he say, mo endorse ni omo ye na enye sa. Mo ndi mo nsamo am be brogu Samira so promo say ya. Mo akasa nka mo to America de dada. Take it from me. Misro biao. Say mo betena se na me yira wonye politician na because of mo politics nti na mo teso Bawumia for 2028 na budi go me yira ni mo ase a I will give you double dose of what they are doing. Me say nsem bia na Bawumia gran go be collapse me na make a show. Hwe
I am giving you people 24 hours. Whether you do it or not, and there be problem. But me say, I work with the law of Moses. When you slap me, I will slap you and slap you hard. When you step on my toes, I will step on your toe and step it hard. You say a word to the wise. She, I saw for free, a pennyfo be free, any other. My catch room, my show, say, and ne, me ye intro, no more who need tia, me say me babe for 7 days. Moja ne wo, sa moja ne wo mumuno, and ya do be other will be mwong. Mwabodam wong. Mwabodam. Hogu mi ready mo ase no. Me make sure. Me say nsama be pepe ogroma. Sadi pa mi ese amabo mudin. Dr. Bawumia, Samira Bawumia and Samia Uku. Get ready for me. Get ready for me. If you tell me say you don't know them, why can't you release a statement and call them to order? Why can't you do that? Mwabu bwa them one asidi. No wa pe bibi gra for that. But let me make sure say I put it on record. Sadi na mwa ya to hono no. Hwe me yire wo ma. Enkwala yi ba benyi wo mu be wo. Wo mu ma ba benyi ye kwa kohwe ye nana ne yakikasa sa nana ye nana tiana. Who will explain to them? Ah mu beti ase say na nya nokre. Who will explain to them? Say sa na tie dia ade nyina ye beko gata no. Me da gata mi sra ahwiase bia. Edi mani su sa mi bepe president adi. Eti mi mfa ho. Me ne mu nyina beko gata no mu. Mo abobo adam. Eti mude me mo bia kwan e ma no ma yesu so oba beka bi mo ma me nka ma asem wie na me bo afri kina ekọ no be bia to mama enya asem kito it is a politics ne de it is a obia ka so ponche ne yonko a ponche ne baby it is e be kan pamo a hu say yes aka wo ye Hopeson Adorye ne nsema wo kanyina ne say so wo be didi ono na tem fiti ano pakosi anwumre from January to December only problem but wo boni yiri din a eno de it said the wati aka na man ni tell de so no obeka what I said that say and Hopeson Adorye say or message we e de Samira Bawumia Dr. Bawumia ene Samia Uku say so munnim no munnim na se de ekoso ne toa so de anya de odi aba first time yikura eye mun ketwa asemo enya asem ketwa kra me ni ene edi ensem nechi update be for ba me de ba be so mo me ka so be follow Facebook as let's talk ghtrends na TikTok so as let's talk ghtrends video we ama fofra be comment bi anso awona waja e comment section ho e ti amami me din edina ne kwasanso a makram